Okurijira ahari omwe ahabatura kandi ori omuhwezi wa RDC aha wa Kanungu Dr. Ahimbisiwe Gadrugaju nagira ngu bakaba bino obusasi aha bw'entambura mbi aha bw'okushanga ngu enkuuto zoona zikaba ziri omu mbeera mbi bitu gavumenti egi ekabasa kubakora orukuuto rwa korasi orubayambire munonga. Ekizibu ekitube twine munonga ekibe kirashasha abanyakanungu n'ekyenkuuto. Twine ekizibu ky'orukuuto Kanungu, yes, it is a hard to reach district, konka it has been inaccessible. Konka President Museveni ekyabase kwachivinga ninga kuyamba abanyakanungu n'okutukorera orukuuto oruraruga Rukungiri rukaishasha Kihihi hamwe na Kanungu town. Rukundo Joshua omwe habebembezi bo muri Kanungu nagira ngo bwahata abahingi na munonga b'omwani kikabanguhira okutwara omwani gwabo omukatare ahabo kugira ngo enkuuto zikozurwe. Kanungu district ekyo omwani tukiterera iguru kandi omugeje myaka 5 tulebere factories muri Kanungu zirarenga kaga nina emyaka 5 iri kutandika zikaziri nk'ekico kimwe cya kabiri hariyezo kunkatine factories zirarenga kaga nina ezomwani omuri Kanungu alone. Ngeno ekicoreka ngu ebyentasa y'amakana byo president abikwasireho kandi twagumiza muti Kanungu turaza kuba abamani ombwire bw'omisho. Aba boda nabo basima government ya President Museveni ahabwo kubakora enkuuto bakorumporo batukore government inungi ya NRM kutiyambere kihango munonga tukibona mu cucu okuto tugendaje ngene tamba tukira bagamunengo enengo nimbi so na transport akaba cyendeza ushaka sete kachi ugendeho kwenda mubwire bwawe burungi mazima ukutorurije tuyambere munonga cyangwa twakizo hantambura ati washangwa enda kuzarukunji ibicyari kabiri rya kare ha kwetorora mu ndengo ati mukatemera hari spinda no kawaikira. President Museveni izoba ryanyencha kare naza kutandikira omuri Kanungu rera hendere na district ya Rukungiri gasha kwa Jacob Nuwamanya omuri Kanungu aha bwa Tayari West.